taking these shots at the back of a gun. Don't shoot yourself and die. Haters are softer than pumpkin pie. Out of my body ain't even alive. I pozdrav svima ljudi, ja sam Stefan, a vi gledate novu epizodu GTA San Andreas Multiplayer. Danas igramo ponovo na Balkan School Roleplay serveru, znači danas ćemo malo da skupljamo novac za, znači inače u prošloj epizodi smo prezentirali nije bus vozač, čistač ulica posao. Danas ja sam počeo novi posao i već radio sam malo da smanjim zvuk igrice. Sad je ovako, ja sam počeo da radim stavljač betona posao i ne znam koliko se zarađuje, jer uvijek ili mi se zapali kamion ili ostane bez goriva i tako, ne mogu nikako da odvezem kako treba. Danas u ovoj epizodi planiram to da uradim i da vidimo baš koliko se zarađuje, i tako da neću isto ništa da sjećam, ni ovaj klip nek bude kako jeste. Malo mi laguje zbog interneta, a i zbog Bandicama, inače prošlo sam snimio sa Mirelisom i vidjeli ste, nije dobro baš, video nije dobar, jer ima one sa strane ni crne linije što se meni ne sviđa. Nadam se da to neće se desiti u Bandicamu. Znači posao, krenete od spona i idete ovim autoputom, onda se odvojite na ovom, ne znam kako se zove, uglavnom idete do one bolnice, ne ove tamo nego one druge bolnice, to jest ovdje je opština ako se ne varam. Da, i drugi sam level, znači evo da pogledate samo, ovdje vam sve piše, znači to je kao moja lična karta. Evo posao dostavljač betona, gdje piše, evo ovdje je level 2, znači sledi sad, kad dobijem level 3 onda ću moći da kupim sebi auto i tako da to je jako dobro. Samo ako od vas neko već igra ovaj server i ako ima vozilo, neka ga registruje, jer može ostati bez njega, tako da to bi preporučio. Ja još ne imam, pošto nisam ni skupio ni pare, niti sam level dovoljan za, kako rekao, za level 3 tek možete kupiti auto i onda registrujete ga i tako, baš pravi roleplay. Evo ga, stigli smo blizu posla, znači to je ovaj posao. Evo ga, nemoj me zezati da nema nijednog, evo ga jedno vozilo, samo da vidim ima li goriva. Prvo ćemo pokrenuti motor se upalio, kucamo vozi beton, vozimo na ajde makni se baš. Ljudi, nemojte ovo da radite, jako smara, možete da dobijete kick sa servera. I sad ja nemam, koji su kreteni, sad moramo čekati drugi kamion. Ništa, ja ću ovdje klip i javljam se kad bude jedan kamion slobodan. Inače ljudi, našli smo kamion, u stvari respawnalo se auta i kamion već respawnan. Ima jedan klip, velike pozdrav za njega.
bio je tu sad, ali nestao, izgleda da je otišao da vozi, u stvari ne, ovdje. Sad ću vam pokazati rutu kuda ide ovo. Malo mi laga, ne. Samo pazite da ne, jer onda eksplodira i izgubite posao. Malo ćemo kršiti pravila, što mi se obilaziti okolo. Idete ovuda i siđete dole na autoput i vozite do, ja mislim, Las Venturas. U pravom životu Las Vegas, jako fin grad. Či vozite ovuda koliko može, sad ne morate da sporo vozite. Samo ovaj server je jako dobar, ali ne možete da radite posao, ja mislim da je to na svakom roleplay serveru. Morate prvo da položite vozačku, imate pasoš i nađete sebi posao i to je to. I tako da, evo ovoga Filipa. Možda želi sa mnom ili pa će da mi ukrade, ali ne mislim da će. Idemo sad zajedno. Izgleda da mu je neki problem imao sa kamionom. Šta je imao neko? Evo ovdje. Evo. Znači sada, kada dođete ovdje kucate granični prijelaz i onda on pretresa, gleda dokumente i kad se ovo otvori vrati on dokumente, onda vi možete i ne plaća se ništa, što je jako dobro. Krećemo, treba da budeš bus vozač. Treba da bio sam bus vozač i možda ko gleda Docke zna da on je rekao da je bus vozač najbolji. Svi su otišli na tog bus vozača i jeste najbolji pošto ima 3 opcije. Imate gradska 1, gradska 2 i međugradska. Kao što ste mogli primijetiti, promijenio sam i skin od prošle epizode. Jako dobar skin ovaj novi, jako mi se sviđa i sad ima jako dosta puno, ima dosta dobrih skinova, samo ja ne znam gdje se nalazi, sigurno su u drugom gradu. Ajde. Fuck. Ajde, molim te. Ništa. Evo, ovom sam vam pričao, znači zapričao sam se i ovo se desilo. Ništa, uglavnom to je ta ruta, znači dolazite na ovo gradilište ovamo i vraćate se tamo odakle ste krenuli. Sad ne znam.
Bye.